Dorem sanctet individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae Christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberatione prehabita et divina ope sepius implorata, ac de plurimorum fratrum nostrorum concilio, Beatos martires, Ignatium Maloian et Petrum Torrot, nec non Beatos Vincentiam Mariam Poloni, Mariam a Monte Carmelo Rendiles Martinez, Mariam Troncati, Iosefum Gregorium Hernandez Cisneros, et Bartolomeum Longo, Sanctos esse decernimus et definimus